Buja berbengkulah telur. 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 Buja berbengkulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbian tat. Iyang kok sambil dua apa sih apalagi dah kira nyokel sekali mak tak tahu kau orang selebot. Engki pala-palan tat biasa serobi dia belanja sendepor. Oh iya. Tak ngiding kabar bencong. Kabar napa kini katat? Mun tak pati penting gula mangkat belanja boy pon. Buja berbengkulah telur. Buja berbengkulah telur. Penting Ria. Kipon to are tulian napa kenikah. Kula kaburu paning katat. Toko bini tak kerma to siyong. Kono ning TV mbian mun bini kula ngikir karo 11 12 bi malampir. Iya sekejap kun info penting Ria. Engki tah. Napa kenikah? Malam menengah baiton bedereng rekening begal. Masa tat? Iya kok. Terus dari mana kondisi korban tat? Aduh, mau tahu ben yo tabu rekening arek can. Ya Allah, merengis mun nggak mangken nikah kita. Iya jiyo. Setia reko tuh ekstra hati-hati. Apa boleh mundi sepeda mapan? Otabu mas emas deh ro. Kalong, otabu geleng. Cek ya magaya keluar sembarangan. Kebole katantretan kapir wayo. Mun mandeman, sorong aja bareng. Cek keluar bi TV ende iya. Mun bisa keluar siang boy, cek keluar malam. Dan kita deki sampai yakin bigulah ke keluarga. Iyalah, aku rela mari ngabele kok kaban ya. Kesak lah mun belanja takut mikirin binin deker. Engki pun tat. Iyalah. Beras micin buja acan. Beras micin buja acan. Beras micin buja acan. Boh, gelek masih ngucap bedi telur hari ya. Mau buka acan roh.